أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami sa giyang kakuliling aranaw, giyang kaya Lanao del Sur, nagugiyang kaya Lanao del Norte, lalambo na giyang kaya Islamic City of Marawi, nagusupraw tanasang na unin ang giyang kaya station tanu, DXSK 95.5 Call FM, Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation sa giyang kaya Barangay Raya Sadok Marawi City. Pag-imbitar namin sa kanop man ang mga bangsamig yan so kalalaman tanong o mandag de oras alas 3 taman sa alas 4 sa kapkagabinyan na di tanong di mi pagpadag yang kaya programa tanong panguyat ko mga kangudan ha. Mababaro na host yang kaya apkan so ilano ngaran suara niyan yang kaya so Abu Shatir Abdul Mahim Haji Mahmud, mga bangsami mga pagaryami sabab ko matatara sa wagyan kay oras tano ka malutano to mialit so tigira na natuguna dapar sabab pa din sa wagyan kay mga mambabatan iman to ha. Sumasambalay wagyan kay kapipya ginawa mga bangsami mga pagaryami sa wagyan kay kuliling aranaw iman to emanan yan na mapiap kagabi semi kami si ko mga tatanos si ko pa makinigan nyo sagyang kanon ng mga darpa kikakad na nyo skano sana mga padagang kato namin madakal lagi ang kutadit kanon lima mamakinag skano man buwa mga drivers mashallah kato namin buwa lala yung kanon di mamakinag panintabang kanon mapipya sa lalan sagyang kanon na yamanan yan na sunguan nyo. Skano mambu mga loks pagarya makikakan sagyang kanan mga turuan niran sagyang kanan mga walay ran pamamakinag sagyang kay station tano balasan kanu Allah sa madakla mapia mambagi ni sukapi pia ginawas mas mga kapi pia ginaway manto mapia magabi sabab ro mga bang sa mga pagaryami na ayad na kapian yan na ditano di kampalian sa oras kudita noron di ka ayamanan yan na kapkusara tanoron si agama tano agama Islam ay mataan naging kay oras tano nagimiya kalalay pagisir kita no sa alungan na mori anto na maday ikyang kalubakatan ron guwan to na ikining gulalan ng tanoron si ikubay ginawa kagi mataan naging kaya kawyag-yag tano na edna miyak kalala adi tano dimipis gawa mipes gawa na subay ginawa tano bapiyaging kutod na yamanan yan na matatendu-tendu muslim na dingka kesana-sanaan sa ubas kanian na yamanan yan na pura kegalabakan yan so agama tano agama Islam ka igirakuan na si kabupkailay si iko yamanan yan na kapayagan ugid na si iko di dalam na ayamanan yan na kenabaro na sumasanap agyang kutua pa parangayan uli na dadabiatan o agama tano agama Islam ha. Na kenabanan mambupa kata-kata kau ka na mga katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingin na kenaba ko ya pagilaya kenaba ya pagilaya wallah na so mga buntaliyo na gusto ya manan yan na mga lawasiyo o di nasukan tiditaran niyo aya pagilay no pagilay na tigol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumatatago si kumapusoyo giti pagilay no Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga bangsa mi mga pagaryami pangnindaro si ko Allah subhanahu wa ta'ala asukaw yaguyag taro na mabaluyal linang soyamanan yan na puso tano at taro to pa sumasangor si iko agama tano agama Islam di tano akini manggal bakso ini sugu agama si iko diyang kakagatan ron napkisa partano si iko maginawa tano soyamanan yan na baya ginawa epsugu yan rakitano ka gina ni miyak kadalap ka antior si iko kapagintaw tano upun tano misuswaswa si iko yamanan yan na mga baya ginawa tano kanaba tano na bantugan pawing tano nan sa hadapan si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami mga pagaryami gyang kaya programa tano panguyat si ko mga kangudaan
na yad na ditano di pamanguyatan na sumakangudaan kagi sasabutan tano unagu katawan tano o kaumpian o di na mabina sa sumakangudaan na malararadian na o kaumpian sumakangudaan na malararadian si ko kapigintaw tano pagkanggir kita no aguna o mabina sa sumakangudaan na malararadian si ko kapigintaw tano pamako binasan nagyang kay ama sa tano na mas mala kabibinasan yan si ko yamanan yan na pumakatunduga masa yuti sabab pa sumakangudaan kita no na ditano kay pangunutan si ko yamanan yan na pakabinasa si ko agama tano agama Islam kapawing tanuanan sa hadapan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ditano baloy na gita-gitaan so ditano dikang kadabaka si ko agama tano agama Islam wallahi alazim kakanaba makamatano sa anong anamori na bangka kapelagwis wata ka kapelagwis wa maanan yan na pagaring ka kapelagwis na kaka ay maanan yan na ipagisir ka anan sa anong anamori at ipagisir ka rin sa oras ka miyak ka na ipagisir ka sa oras ka na padadinanan sa kapagusaran tano si ko mga oras tano agyang kutwa kasi siya patano si ko mga mori tao tano si kuya manan yan nakapakasanguriran si kuya agama tano agama Islam upaman yan ku tegumpia tano tegumpia suya manan yan na mga kalumbayan si ko di kapaganada kambita si kuya agama tano agama Islam na sarta suya manan yan na ibubeta dua agama tano agama Islam na rotan ron imakang galba kana betano manari karar gani kenapa tano mabibinasa ayam mata benar na ayat na kabibinasa tano nakagisus sabad na kenapa yan bagi ngaran sa Muslim ugay na gibo kakabitan yanon babaluin yan na dikurisyon yan na kenapa pure uba ayam anan yan na mata tagus iko poso yan ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi ayam anarya paparangai ayak yapteru na muslim at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kotwa tao iplinta da mukar na niya iplinta da mukar na upagarin niya na Muslim so katero yan nagusugal bekian apia aki antay mi pepantak ke kabapia pen Kristian papia pen suranga ka sa agama na ayad na ki amapiar ka upir ka Muslim na yamanan yan na di makabina sa sukatero ka na di makabina sa sugal beka ka ayamana na gianan in number 1 akakebaling ka amapia tao si kuya maanan yan na kadnan tanwa masaling gagong kaya mana penabenaran tano na si tanong beli amapi atau si ku Allah kena baya penabenaran kana si kan beli amapi atau si ku manusia katunari manusia abapian to neswan kana diri ka bukeswat gaya tunna sila tudrak soyamanan yan na kasuswatu mga tao na di na prautan da apetana na di prautan na ubay ka penunuatan na so manusia na diri ka keswat ayatan no penunuatan na sukan dan tano masaling gagaw kaginan yayamanan yan na kapbeluing ka inantisa na papagintaw api kay kala kay bangsa kala kay kadato kala kay tamo kala kay menang na upun ka di masuswat so Allah na did na kay bali-bali ka pagintaw ka pipikiran kanan sa hadapan ko Allah na ipagisir ka Allah subhanahu wa ta'ala apiapan sa kanamya kasanggi buka mapesa abisaya na ilaman aristo bila lamya panatudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kapitu puluh mapesa na yamanan yan na siniapian so agama tano agama Islam kagiskan yan na orip na miya kapitu puluh mapesa taman sa inaun Abu Bakar Siddiq apia kapmapian yan nataw na miya panutul at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya kapmi arajian na miyakin gin sa surga sudah lepaka waya maanan yan na Bilal sa kabubayaron Allah subhanahu wa ta'ala ginan antunay kabubayan ka kabubayan ka Allah o kabubayan ka lagi ka manusia na surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakatero yan tigina inna Allah idha ahabba fulanan nada Jibril inni uhibbu fulanan fahibbu suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si fulan suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Allah na gira ko na kabubayan si fulan na terunian si ko Jibril hay Jibril na kabubayan akan si fulan na kabubayan kamambu orian yan na kabubayan ng Jibril na orian yan na sumungsu Jibril sa langit na pamlalis sa terunian na mata-mata na si fulan na kabubayan ng Allah
na yamanan yan na pato terkano kabubay iniron na kabubay matatago sa langit na mibubas istagyang kay alyawaw lupa na maso at rakasukadan din kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ginana kay mga bangsa mi mga pagariami pinabnaran tano na erktano maso at Allah kanabay tano di panon watana sulagi tino manusia kepakaya pakatong ka sa manusia asut tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipon sa likod na dadapuan satian izharul khair wa ibtalu syarr ayamanan yan na miyaka piyakin dundudunan yan reka gira di ganyan di pagistorya gira ayamanan yan apkilain ka na ayad na kataong kaon labaskan yan na ayamanan yan na penggawang-gawang kumasahaba ka miyaka piyape katero miyaka piyape kan diditaran uwa na ugaid na soposo yan nang bubortigan ka makaitam na tatag-tagbakan sa ayamanan yan na kabibina-binasaw kapapagintaw yan al-iyadhu billahi lidas tanusanu Allah sagyang kanalagi na mga sifat mga oripno Allah mga bangsa mi mga pagaryami ayad na kaya panaguntaman tano na penggalbakan tano sa Islam na pure ayamanan yan na pure as ketago yan sa iko puso ka nagusi ko kawyag-yag ka kagianan ayamanan yan na pure ayamana nakapakaraning kasi ko Allah nagu kakelakair kasi ko paito ko surga nagu kipagpadaan tanos ko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bangsami mga pagaryami sabab ro na ayad na mapya benda ya mapya na sabab kugyang kaya oras tano na pamakutan ay di pamamakutan katataguan sa limite ayamanan yan na mo masura sa katergetano na pagkagano na sabab ko gyang kaina kalabain nino ba sa kataw o di na gatosan pamamakin kakapakaya perang gibo di mamamakin nagsagyang kay bala-bala nababusi usagyang kay Lanao del Sur kataman sa Lanao del Norte o di na nabasibu sagyang kay Lanao del Norte kasi sagyang kay daer tano sa pagingad lagi dagyang kay Bukidnon gugyang kay Maguindanao province sagyang kanan na yamanan yan na pitibarangan na yamanan yan na mga municipalities lagi din sagyang kanan na yamanan yan na municipality Buldon sa Lamrakanusan lalayon si Randi mamamakina gusto mabang sa tanong sagyang kanan na yamanan yan na tampar sa Cotabato balasang kano Allah si Cordinio di kapa mamakin naglalayo na pamain gagyang kuta klasmitakan kasalama ko niya ni girakuan siya kinina salamat ni Maro salam rakasanaki classmate ni po na sa grade 5 na classmate kami din sabab ro mga bangsa mi mga pagaryami na benda kapian yan na ayatanod man pamamakin nagyang kaya mababaloy man na banto tanoy manto ayamaanan yan na isa na eko pa atatayan tanong si ko mga ulama tanong bapya panaki pugukit sa tigiran na ayamanan na so madakal la mga papagintaw sa gyang kaya dunya guwan niya tigiran na so mga ulama tanong na sasalo din sa iko ayamanan yan na kipapantag nono kadakalan sa iko mga tao wala ugaid na sa gyang kaya masatanoy man to na kailangan nagyang kuto kapakabagro para tiyas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa na pa magandang tanong nagyang kaya isa ko ulama tanong ayamanan yan na petsi ko mga kangudaan asyarigan Allah sa ilmu si ko di katuntuta si ko agama tano agama Islam ko kipapantagan si ko Allah diyan kaya si Al-Alim Al-Gamdi pananggilaan Manardas Haji Mahmud sa guru amin nakataya sudilig nuswara na inipaladamir ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga bangsa mi kipagadatan mga alay paratya si ko Allah subhanahu wa ta'ala pangintanu si ko Allah agyang kaiya katatagutanu sang kaya dunia udi na sulamba si ko mga umur tanu idid tanu na mosar tanu sa panaguntaman sa paratya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pangintanu si ko Allah
tawfiqan tanunian si iku mga pipiya pamikiran kesababan sa ditanu di kapakang galbak sa mga galbak mapiyah ikasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala. O panginintano pun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala kababayaan tanu so agama tanu agama Islam, kababayaan tanu so di tanu di kang galbak sa mga galbak amapiyah para tiya si iku wallahu subhanahu wa ta'ala kaanta numapad sang kuto ang mga tao pagbabayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga suhbat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay sabab ayapad ang mga sabab kaya aluyakiran si iku kaya aluyakiran wallah si iku Quran na sabab pari sang kuto kaya babayaan niran suminitaling umaw Rasulullah agama Islam. Kaya bubeniran so panduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya bubayan siran mambu Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkot wa kaya bubairan si iku agama wallah kaya bubairan kaya suatiran si iku minitaling umaw Rasulullah agianan su Islam na pagkatuon si iku mga sahabah si iku derang panakapag-Islam na mga tausiran mga alay upamanian na mga pipi ang mga tao kalagi din su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu na si iku daniyan ng kapag-Islam daniyan panakapag-Islam na pagkanagtano su tutulanun katay diyan amang udah nagu kalaian ni tamuk ka di naturu tantu kalaian ni tamuk na da kibagu mga kibagu sangkot masanian ubadirun pagkaunah makakuha pamanian sa masa ini na pamanian kabatanu paguluga si iku mga service na da ba kaunah pamanian kaad na kibagu a service na ayad na pagkaunah na sumusab na Umair sangkot masanian sangkot to adi kasi sige taman sa igiraad na minibago ang mamot gito at tigiran ako misk amanin niya na pabango tigo bago basa na igiraad na minibago pabango sangkot masan yan na ayron nun pakakuha kumuha ayron na kumuha na sumo sa abon Umair gito aki ipturoon na dayan yan sudayaan sabab sangkot to mapias kanyan ataw si iku daniyang panakapag-Islam na siyari mga oripon wallah si iku kaya sabutan yan si iku kapiyaw Islam kaya sabutan yan sangkot amin italing umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghinan su Islam adauna niyan agama na taman sa miyag Islam sa sekreto adan yan napakito kawisi ko ina yan si sangkot kaya pag Islam Mus'ab bin Umair inawaan yan so dayaan yan inawaan yan ang kuto kapaka pamanian na sa din sa kabayan malai tamuk malai bangsa malai mata idamama na inawaan yan ito nasang kuto kaya sabutan yan su Islam titu agama amapi agama na miyag Islam sa sekreto taman sa diskan yan di sembayang sa sekreto nakagiri mga oripon wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaya tukawan amiyag Islam sa sekreto su Mus'ab bin Umair na banyan din piyayag at ito kaya pag-Islam yan nakagiri mga oripon wallah akatukaw nuina yan kaya pag-Islam Mus'ab bin Umair natigyan tuminindag suina yan sangkot to alungan na taman sa miya sugat alungan sa tigyan si ku Mus'ab taman sa di ka mawa si ku agamaw Muhammad na di ko siid na tigin na mawa na yabu inisambagyan ko ina yan inakulay na piyapan pakamagatusan anyawang ka na sabab ko kaya sabot ako kapiyaw Islam amin italing mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dikod na tigin awaan Allahu Akbar ilaman ito mga oripon wallah mata idamama kawas sa mga wasa malaibangsa
Nasabap busang ko to kaya sabutan yan ko kapiyaw Islam. Titwa kapag Islam. Na danyan din pamakar na ang kutwa katuruin na yan. Nasa isang kutwa kaya sabutan yan nun. Napiakatak na yan sa puso yan. Napiyaga na din sa Islam. Piyaga na din sa mga okito-kito Islam. Nataman mambusam yatiru. Skanian. As kanyan isafir ay manan yan na ambasador o agama. Sangko tamasan yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip na Allah, ipangintano si ko Allah, amat makatikna ko mga puso tano. So galabak tano ang mga pipiya aparatiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaandari katikna o puso, ani katikna o paratiya si ko puso o manusya. Nayad na pangundato sa iko kawyaguyagyan nagyang kotwa kababalinian. Dinyan di ka pagagama aparatya sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Amip man mga urip na Allah, kadi makatikna, makambakan ko mga puso tano. So mga galbak tano mga pipya, pagkanagtano mga pipya sa iko agama, o di na pagkaswatano amapya, pagkaswatano ilmu si iko agama tano agama Islam na amay kadi makambakan. Si iko mga puso tano, di matanto, o di na di mataratanto, o di na di matentang si iko mga puso tano, sutito, adi tano, kaya sabuta tano si iko, kaswa tano si iko Islam, na di eri kebaloy, o ba ya pangunda to ko kawiyag ka, na so kababaloy ka akapapaganadang ka ko Islam. Kaya manari mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala abulong si iko ragawr, si iko mga inged tanong udina, si iko kawiyag tanong udina, si iko kawiyag ka asa kataw ang manusya na aya bulungon na giyang ko to asabot si iko Islam, giyang ko to ilmu si iko Islam na ginanaki malaabulong yan mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaya mini bulong o masaw mga sahaba si iku betadiran na so kaya pa kaya sabutayran si iku Islam. Kaya umani sa ilmu si ikiran si iku Islam, nagyutoy kaya bulungan so betadiran. Taman sa mitagumpiasiran, taman sa keton kaangkot at tito din na kiyang giginawairan, inusiran ito makapanggiginawain, sabab parisang kuto. Kaya sabutiran, kaya tago ikiran sa ilmu sa kapiyaw kang giginaw isa paratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, di tano di pamangnin mambusi ko Allah, na asop keswatan wa ilmu, keswatan wa knowledge, si ko agamatan wa agama Islam, na makambakan si ko mga ginawa tano, makambakan si ko mga puso tano. Kagyutuwari ipalitaan si ko kawiyaguyag tano. Giyutwari isindaw si iko kawiyaguyag tano. Tigubasaw mga kibasawon as palitaan. Tigman ubasawon umranaw na sindaw. Giyuto isindaw si iko kawiyaguyag tano. Giyuto isindaw si iko betad tano maurip no Allah na so ilmu si iko Islam. Kau pamanian ka aya sindaw na so ilmu si iko salakaw. Natid. Datar budad na din tumuadad makataling umaso Islam. Na sabab sa ayasin daw si ko kawiyag-uyag na so ilmu si ko Islam. Ginanaki maurip na Allah subhanahu wa ta'ala idita no di panamanamaran. Andaman na ya. So mga ito ap kasabutan si ko agamatan agama Islam na di iminggulalan o ginawatan. Ayaw ito mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ang makampat bandingan tanong sang kaiyawras. Tapik tanong sang kaiyawras. Nagyan ko ito paturuun ba sa Arab husnudhan. Husnudhan bil muslimin. Mana kapiya antap. Kapiya antap udina niat si iku pagaring ka muslim. Mana ni naging uta antap kau na. Nung tatik kapag antapang ako pagaring ka, kapag pikiran ka, si ko pagaring ka, ginanit tapik tanong. Si tanong din managipoon si iko katuru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat. Berarti ang tanong kaya katuru Allah subhanahu wa ta'ala sa page ay kadua sa suratul Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والله hais kanwanan ang mga tao amya maratya ya kau tu mangaripun Allah ilaman tu aya petuwagan wallah nasutsiran tu ang mga tao aki tagu na sa paratya ya titu paratya si wallah mga tao bigan wallah sa ilmu si ku Islam amya ratya siya si wallah mga tao titu miyakambakan ko pusuiran su paratya si wallah. Pamanian kaska urip nu wallah kami aratia ka titu na padekasan kaya katuru wallah. O pamanian hais kasan pagarikulay kipagadatan. Na miya padekasan ko titu kaya paratian kasih ko Allah. Berarti na miya neka so mga katuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katuru wallah na piaratian ka mambusa titu na kaya paratian kasih ko puso ka. Na padeka insyaallah sang kaya katuru wallah. Tigu wallah. Haiskan watigu Allah amya maratyaya ijtanibu kathira pananggila ini sa madakal kau tu wasiatan ka wallah haiskasan amya ratyaya titu kaya paratianin si ku Allah ini wasiatan ka wallah tatigina pananggila ingka sa madakal kathiran min adh-dhann su antap pananggila ingka atigin sa madakal su kapangantap mata natig wallah subhanahu wa ta'ala suka pangantap na suka panganibatig wallah bakawatanin natig wallah sa madakal suka panganib kamata na susabid ko kapanganib na dusa si ko wallah antunay kapanganib mga urip no wallah kanta numalup kesabuti naya kapanganib na ayanip manaw ni guru alim si iku translate si iku Quran na kapanganib gitu inip manan niya nun na padpana kapke kwanita no si iku manan niyan si iku basat tanurun naging ko tuwa kapangantap pananggila iniwat tigu Allah so kapangantap kapanganib sa madakala kapananggila manan niyan na penanggila kadana sa tarutup sangko tuha kapanganib si iku pagaring ka muslim kapangantap si iku pagaring ka muslim igira kuan na inutan waya mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala kepili atapik kagiya igira nagiya ipkesabapan sa di ikapakambelag o di inginawai sa paratya si ko Allah ada na mubulayo ka giginawai friends ginawaing mulayo ka sa tamok, mulayo ka sa kandagang, o di nang mulayo ka sa kapangadi, kapag eskwela, na ayabu ari mga uripun wallah, adi irandi ka pakambelag, kapag tulaka, na sabab sangkot to misunderstand, tira karata antap, dama kasinabuta, o di na dama kasinugata, angkot to antapiran na ayap ke miya tampar ko manisa naging kutuwa rarangit ugay na uban pengdegaw to nakanabuto makaatod ang kuto amang antapian di makaatod na miya ang antapian ibarat so pagarinan natigo Allah subhanahu wa ta'ala pananggila ini so kapangantap kamata na so kapangantap na dusa si ko Allah subhanahu wa ta'ala tigpun wallah وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بتربن والله سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
mata na tigu Allah, kada kelangkiran na tigu Allah subhanahu wa ta'ala, na ya pagunutaniran naging kutwa antap. Antap mata na suka pangantap, mata naging kutwa kapangantap. Na dede na banyan kinggay aguna, udi na dede na banyan kinggay aguna, si iko benar amay tubo. Mana dede na banyan kinggay aguna, dede na banyan kisugat amapya amay tubo. Allahu Akbar. Ila man tumawari pun Allah subhanahu wa ta'ala kaya turuan wallah asuka pa kaantap. Mana pamikiran na gitu ka pamikiring ka sa di maka susugat si pagaring ka muslimah. Berarti yan na adna katuruyan o di na adna surat yan kena bagi ito mamaksudan yan na tigu kibasaon. Na inantap ka sangkot antap kaun. Nagi ito tiampar kaun. Na miya pakarata ka siya ki ito ibarat ugay na kena bagi ito maksud yan sangkot katuruyan o di naging kutwa surat yan. Na miya pakarata ka na miya dosa kasi ko Allah. Kakana begitu ibarat yan anta pian sangkut katuruyan o di na surat yan. Miya ka ang lebak hari sa dosa si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapakayo tuwa maklim yan sa alungan na mauri. Mailain yan din si sa alungan na mauri. Nakilain yan subalas yan. Nakilain kamambuang ko tuwa dosa aki antapang kaon. La ilaha illallah. Rila ang tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Giyad ni kap kasabuti tanuron. Igira lagi duto na dito mapya. Ad mambu mga ukitan mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Saging uta kapangandap. Ad mambu mga kakapakay niyan. Ugid na insyaAllah na paraot ng tanu. Panginta ngagaan ng tanu. Kagi makampatang kaya oras. Na ubat tanu maraot ang kutuwa kakapakay niyan. Pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangaluin tanudaan ang kaya mga dalilun ging kaya katuruan wallah sa kisah sapar niya nun nagu katuruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku kisah sapar niya nun na mapasad tanu mga luin na aluin tanu mambu ang kuto kakapakay ni ibarat yan na o ngelebek nga udi na o ama antap ka na kapakay di kon madusa na insyaallah na kepaya sabutan tanu sa ibu ngegaan ng tanu tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann siku hadis Bukhari rahimahullah fi sahihihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith rawahu al-Bukhari rahimahullah. Pananggilain wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudhan mana antap kapanganib. Kamata na suka pangani bekapangantap na pinakamarata akabukagan. Allahu Akbar. Pinakamarata akabukagan. Ngayon ta kapangantap. Ada bang ka evidence, da bang ka dalil. Gitu ikakapakay niyan. Ibarat ad na evidence. Insyaallah kasabutan tanong sibu. Gitu. Tigwal Rasulullah pananggila inyo sa suka pangantap. Kamata na suka pangantap na akdhabul hadith pinakamarata akapamrak. Kapamukag. Fitur pano fi sunan Tirmidhi rahimahullah qala Sufyan adh-dhannu dhannan wadh-dhannu ithmun wadh-dhannu laysa bi'ithm. Kata ya maurip no Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kagasabuti tanus ang kutwa kapangantap dusa agu kapangantap akna badusa. Paganiron. So atigi Sufyan al-Thawri rahimahullah padayako mga tabi'in pinaka tabi'in mala'a ulama si kumasanyan ay katuroyan adh-dhannu dhannan so atigin so kapangantap kapangantap na dua kataya paganiro na kapangantap na dusa ikadua kapangantap na laysa bi ithmin kenaba dusa da banggon dusa antunaw to ang kuto dua dusa so kapangantap ikaduna kenaba dusa antunaw tika kasabuti tanuron ayat tigi Sufyan rahimahullah apaganiro na fa amma adh-dhannu alladhi huwa ithmun falladhi yadhunnu dhannan wa yatakallamu bihi. Paganaya kapangantap mangorip no Allah amarata adusa naging kuta kaantap ang ka ko pagaring ka muslim sa antap urian yan na pituro ka giya ki etike antapak ng kiya kianan. Pituro ka ugay na dan ka ito ma da ba evidence ka
Ana duso tu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, apa ngantap? Wa amma dhannu alladhi laysa bi ithmin fa alladhi yadhunnu wa la yatakallamu bi. Ikadua akna badusa. Gingo tapaga nay na mi antap kang tapagaring ka muslim oriani na pituro ka kata ki siya genan ginan gid ni buntali kenan lagi duto. Ini perupangka uwed na antap buto na duso tu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pabanga kaya sudan na puso yan. Ikadua. Wa amma dhannu alladhi laysa bi ithmin fa alladhi yadhunnu wa la yatakallamu bi. So man suka pangantap. Akaantap pang ako pagaring ka. Akna bedusa to. Ibarat na miantap ka na akna bedusa. Naging ko taki antap pangaw na dengka din teru nagu piagnes ka buko ginawang ka nakna buto dusa kagi nga teru upama pa nga inantap ka na pitetaro ka na dusa to si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka agi inantap ka na pitero ka pan ibarat yan nati ka siyaki ito na berat na sumirat sa kanya ni barat adna ni surat yan Oriyan inantap ka. Ugid na bagi ito ikuan ko. Napiangantap ka. Oriyan na pitataro ka. Na duso to si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kabanga kaya sulda na puso yan. Ugid ito antap yan. Maksudin sangot takatero yan. Ikadua, namiantap ka ba din? Nadanggan tero. Kapiagma ka ba din? Anak na buto dusa. Kagida nga tero. Kau to. Miya sabutan din ng maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Ubang katigo Allah tinggi angkut tu ada bangkau nakatawi kamata na tigo Allah subhanahu wa ta'ala supama makin gan nagusok kailay nagusok pursu na paled nanan pagisaan si isaalungan amori la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada penmaurip Allah subhanahu wa ta'ala kisah sapar nun Allah subhanahu wa kisah sapar nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحرم من المؤمن ثلاثة دمه وماله وأن يظن به ظن السوء hiyaramu Allah hiyaram si iku mu'min angko tu atelo paganirun naging ko tu adamuhu surugu iyan haram ubang katedaka surugu pagaring ka muslim haram ubang ka pakatarasaya angko tu rugu pagaring ka muslim ama paparatya si ku Allah kadua na haram si ku pagaring ka muslim ubang ka lalima si ku tamukian haram si ku pagaring ka muslim ubang trespassing ang kuta tamo ku pagaring ka muslim adinian meririla sa iku Allah dinyar ka meririla wa ayadhun ikadu haram si ku mu'min haram si ku mu'taw amirat ya si iku Allah nagayon ko to kapaganta pang kaon sa dima ka atud antapan kaon mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko di pinggagaan ng tanwayan na did na kaya batanon kaya gagaan ni kapag isig suras tanu na ginan ipanamaran tanu maurip na Allah subhanahu wa ta'ala iging ka iapi miya kakampakampot na miya kakwatan urunsan dawan si kumaginaw tanu min daw tanu si kumaginaw tanu sub keswat tanu ilmu si ku agama Islam kaantanu kabubayai wallahu subhanahu wa ta'ala antanu mapersangkut tu kebubayaan wallahu subhanahu wa ta'ala mi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina igira ke bubayaan wallah si fulan natawag ni su Jibril hay Jibril na ke bubayaan ko si fulan na kabubayaan ka natawagan mambu Jibril si mga malaika si sa langit hay mga malaika na ke bubayaan ka wallah ke bubayaan wallah si fulan na kabubayaan ni mambu na andari kan gaw ng mga malaika sa langit na kabubayan nila ng kuto manusia kabubayan wallah kabubayan Jibril na mita na si isa lupa ang kuto babaya wallah sang kuto urip no wallah subhanahu wa ta'ala na gina ni atari panamanamaran andaman ay mapadtano si kung mga tao apakabubayan wallah kaayarya mga tong kaya tao ay mga tong kaya tao si iku wallah subhanahu wa ta'ala naging kuta mga tao amaalak na si iku wallah ging kuta mga tao at tito din namin yaratya si iku wallah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum
ayat tigo Allah subhanahu wa ta'ala akisa sa kaun rakanu ayat tigo Allah subhanahu wa ta'ala mga tong kaya taur kanu nagyang ko tataw ama alakan si irakan Allahu akbar Allahumma amin pangintan si ko Allah mapadtanurun balasan kanu wallah sama dak lama pia pangintan si ko Allah maparulitanu surila wallah nagusuri mo yan pakandundak kanu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bang sami, sabab ko kaya taruto pag yung gawras tanong, may alpas tarot sa isa ka minutos. Balasan ka Allah, sa madak lama piya, si ko kaya pa mamakin ganyor kami. Paninta ko Allah, miya kang kita na gunag, yung kaya yamanan yan namin ipagir kita na oras. Nipagbrata no, yung kaya pagarita no, si Al-Alim Al-Gamdi Manardas. Nano ka pagibitan na miska na busi ko pa makatundog oras, ko pa mga padawras, insyaAllah ta'ala. Salam na miskano, ulang umiya mamakin negeri kami, saging kaya oras tano. Penalamatan na miskano sa dapit utamanan yan na panalamat, naguaya mada penalamatan tano, nagyang kaya miya katitinon to ka saging kaya station tano at XSK 95.5 Kol FM, saging kaya barangay Reseruk Marawi City, yang kaya chief technician si Ranol Entong, gugaya technician si Larry Swan Romeo, gugayang kaya si Archie Derecho, ha? Penalamatan namin sa dapit ito na panalamat sa pagpadantarugiran si saging kaya naman sa bala kwarto, ha? Ginikap sila matano si kulang wano miya mamakinag yang kutuwa maamuritakan sa giyang namada sa tanamadas sa dikin mapita na exam tano insyaAllah so mga ustad tano, ha? Riparadud ni insyaAllah so exam tano sa gitan sa ginang function hall last tano na exam tano. Salam nakan sumapanukan nakan sa giyang kanan naman yan na pagalungan, ha? Yang kota si Haji Junaid sa Karmamandog kita darupan na si Haji Nur Hidayah Bidar Bayabaw kita yang kota mambu panungana kana tanto kumailito naging kota panaguntaman nakasuportan niya sa ging namada sa tanog yang kota si Haji Najib Laksmama kita darupan na si Haji Najma mga kupmama, ha? Mabadar so lang na sumusuporta sa akin na madrasatan, ha? Sumabangsang sa akin na munisipalita butik sa pamilya Manardas. Salam rakanusan, giyong tabiyak na si Ustad Mahmud. Tanto kumapiyag yung koto yamanan yan na kapkileta no si kumalok sa tanong mapipiyag ginawairan, ha? Paninta ko Allah batal mapipiyam yakan pasagyang kay oras tano pusilam na miskano sa kapi piya ginawa sulang ulang wala miya mamakinig kami salam rakano sagyang kana na mga dar payo di midpam tu sumayang lanu yu sabub si kokada kalagyang kuto yamanan niya na mga ngarantan may kana nakal pasan tanoron na miyarata ginawa niyo kami kuding ilang waging kay loksang sagyang kay Rawdatul Khutaba si Al-Alim amin haron mo na ang paso sekalian manip katunduk reketano. Salam namiskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.